Beograde, dobro jutro. Ovo je jutarnji program na Studiju B sa vama do pola 12 uživo na televiziji, ali i na našem sajtu www.studiob.rs. Jedna zabava koju su mnogi, pa recimo naši očevi ili starija braća, bili naklonjeni tokom 70. i 80. godina, ponovo se vratila u Beograd. Reč je o stonom fudbalu, a oni koji su ljubitelji stonog fudbala kažu da je on idealan spoj preciznih pokreta, koncentracije i koordinacije. Vidjet ćete odmah potom i Emilijin vodič Beograd za dž. Šta sve lepo i svetski možete da radite u Beogradu ako nemate čak ni dinar u džepu. Stoni fudbal se je ponovo vratio među Beograđane, a prema oduševljenju koje je odmah izazvao, čini se da nikada nije ni odlazio. Sport Move, firma koja se bavi prodajom, iznajmljivanjem i brendiranjem profesionalnih stolova za stoni fudbal, rešila je da ovu zanimljivu i korisnu igru ponovo promoviše kao idealan vid zabave za sve uzraste. Došli smo na ovu ideju kako bi popularizovali ovaj sport u Srbiji, odmakli mlade od virtualnih igara, da bi ljudi mogli da se druže na drugačiji način, da se vrate starim vrednostima. U početku smo imali samo kancelariju, bavili se prodajom i iznajmljivanjem kao i brendiranjem. Međutim, kasnije smo došli na ideju da otvorimo lokal i da krenemo dalje. Ovde ljudi mogu doći umesto kao i da vide stolove, znači ovo je jedna vrsta showrooma, kao i da mogu da popiju piće, odigraju koju partiju i ostalo. Zato u Sport Move-u ističu da stoni fudbal ne bez razloga okuplja svakim danom sve više pristalica. To je uostalom igra u kojoj nisi i ne možeš biti sam. Душа моя,